Digitalni ramovi za fotografije više nisu stvar prestiža. Njihova cena je i dalje visoka, ali su ipak znatno pristupačniji širem krugu korisnika nego što su bili pre godinu dana. U ponudi na našem tržištu može se naći sijaset kompanija koje nude svoje modele. Razlike u kvalitetu su uglavnom minimalne, pa prilikom kupovine uglavnom je odlučujući faktor cena. Telefunken je ponudio nešto sasvim novo u ovom segmentu. Kao i većina digitalnih ramova, i njihov nosi neinspirativnu oznaku DPF7331TR, ali čim otvorite kutiju, ostaćete zatečeni. Ovaj RAM ne samo što lepo izgleda, već posjeduje 3 ekrana, što ga značajno izdvaja od konkurencije. Njihova dijagonala je 7 inča, što i nije mnogo, ali kako se uređaj sastoji od 3 zasebna ekrana, ovo ne možemo uzeti kao zamerku. Rezolucija je solidnih 800x600 piksela, što je sasvim dovoljno za kvalitetan prikaz fotografija. Interna memorija je još jedan veliki plus za Telefunken RAM, pošto on posjeduje 3 puta po 2 GB, što je dovoljno za smeštanje oko 30.000 fotografija. Pored fotke, on ima mogućnost reprodukcije videa i audio fajlova sa podrškom za veliki broj formata. Ako vam interna memorija nije dovoljna, tu je čitač kartica kao i USB port, pa na RAM možete priključiti flash ili eksterni hard disk. Za razliku od većine konkurentskih modela, softver je odličan i omogućava brojna podešavanja slike i opcija prilikom reprodukcije multimedije. Takođe, RAM posjeduje interni kalendar i alarm. Uz sve ove mogućnosti, Telefunken DPF7331TR je mnogo više od digitalnog rama za fotografije. 3 ekrana, odličan kvalitet prikaza i dodatne opcije su dovoljna preporuka ako se razmišljate o nabavci ovakvog uređaja.